Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achiar tu Civil Ruata Governor Dr. Haribabu Kambampati and Nimin Khan Raj Bhavan Darbar Halla Bihar Diwas Amanpui Mizoram Lok Sabha in Thanlo Tura in Buat Sainang Ortaka Kalpui Ani Prime Minister Narendra Modi Hena Bhutan Ram Civil Meet Choimoina Sangber Lan Ani UN Security Council Gaza in Ka Hai Rodnachu Russia le China in Anveto Manga Ando Dalavangin Atlol Governor Dr. Haribabu Kambampati Chuan Foundation Day of Bihar Diwas Chunimin Khan Raj Bhavan Darbar Halla Amanpuya Heuna hian Governor Chuan Bihar Diwas hi Bihar State Bengal Presidency ne na March ni somni pani sangkhajwa som pania then ran lomna ani thu soin Bihar chu sangkhajwa somli pasaria Indian Independence ani nu pon Republic of India nuaya awm chunjom sel thua soya Bihar chu hemin nuwa hian thangna sa in India economy culture le politics ate atho lok thu asoya Nalanda University te Budazir tirna mun Bodh Gaya te omna ani awangin India ramtan kumtam tak chung chu sa khwana le hriat na mun poimo tak ani thua soibok Foundation Day of Bihar Diwas hi sarkar lai pui Ek Bharat Shreshtha Bharat program malak na noya buat sainia India rama state le union territory namzia rang in pum khana choi san nanati ani he program noya hian sarkar chuan state rang te chu in hriat thiam ton na tu anni theinan mani state namzia pholan theina hun asiam sak thin ani Lok Sabha in than lo tura in puwa cha ana kalme kanimin khan vote hak in zirtirna kalpui dan tur soi ho ania zirlai pol tlomai pole ko hran tho ho na kongzon ni se ti ani Aizawl District Conference Hall Aizawl District SVEEP Core Committee chu an thu khoma vote la zat ti puna vote hak chungchanga in zirtirna kalpui dan soi hovin SVEEP nodal officer PCLal tleipui director SAU hovin an thu khomani He meeting a hian Mizoram in Nikum Kumsang hi somni pathuma MLA in Thana SVEP noya malangna ti thir let ania tun Lok Sabha in Thanatana malangna turte soi ho ania thalai jinga vote hak poimo na in hrilhriate in Than kalphung le dan le hraite in hrilhriat chungchang le Election Commission of India in Thana huap zole ol samna awm theina na ruam man rang asiam te chu mipui hriat tan zau zo ka puanzara poimo na le bozui dan turte an soi ho ani Nimin ve Khan State Media Cell for General Election to the Lok Sabha chu an chairman Dr. H. Lian Zela additional CEO hovin an thukhoma State Media Cell thukhom hian Lok Sabha in thlan puilo tura vote atlak that theina tura malak dan tur chi rang an duanga NGO civil society te baka tlomai pol nambil zirlai pol rang tele ko rang thalai hruai tu tenen tho hona kongzon ni se antia hei baka hian media te nena tho ho dan turte Social media platform rang man kai dan turte le mipui van tlang hena zirtirna be pui thak dan turte an soi ho ani ZPM Lok Sabha candidate Purichard Vanlal mangai chuan Nimin Khan ZPM ticket ding turin returning officer Aizawl DC Pinaju Kumarin hena aming athelut ming thelu na hian Chief Minister Pulal Domale ZPM party president Pulal Lian Sotaten an troi om ani Aminga thelu zoa chanchin bumi te komna Purichard Vanlal mangai chuan MPF hantlin ani chuan Mizoram mason tura tam thei angber ngai tua atum thwa soya an aw hla ber tur chu Mizoram thanzel nan kepen tur ani don thu asoya sarkarin adu anga akal pui thei ani don ani ati akhing pui tur te chu mi fel tak an ni hlom chungin nikum maya mi puin Mizoram sarkar thar ZPM sarkar an thang chuaka mi puin do taka an than chua ZPM candidate ani awangin atlin ngei ain be sei thu asoyani MNF party chuan Lok Sabha in Thana an candidate tan Rajya Sabha member nilai Puke Vanlal vena an ruat MP candidate tur Hinimin Khan MNF namruna an party president Puzoram Thangan apuanga Puke Vanlal vena hi kumsang hi somni June tha Mizoram in Rajya Sabha a seat anei chun MP tan thantlin ania Rajya Sabha MP ani atanga kumthum le achan ve chungin parliament session voice som panga thua soitoa chung jinga voice som pathum chu chairman remti na in asoya voi ni dangero chu chairman in aphal lo chungin
Manipur zo na thak te thawang hauna thu au chua puani parliament session a zo na puitling voice ni pani le zo na te na voice li vel azo to bok ani candidate puana MNF president puzoram thanga chuan lok sabha MP candidate chu Mizoram mi pui ai o tu le thil tha tam tak ti tu ani atia opposition atanga MP in than machon a hu phur om ti soin theitop an chua don atibok Mizoram Pradesh Congress Committee Vice President Pulanun Moya chuang ngau chuan Lok Sabha in than lo am tura BJP King Puilian ber an ni awangin an party chuan centrala be atok na sa ti asoi MPCC Vice President chuan Nimin Khan Aizol Press Kapa thuthar the dak tu te komin Congress chu Indian National Democratic Inclusive Alliance India hruai tu le opposition party lian ber ani awangin Lok Sabha in than lo om tura BJP kongdal tu lian ber ani atia kong sang sanga be mek an ni ti soin Income Tax Department le Enforcement Directorate diklo taka manru am hangin Congress Party Bank account som pakhat chu an ti tanga heng account cheng vaibel chhajan hi somlai friend sak ani baka Congress Party in bank account na poisa an nei dang te po khoiche theilawa harsana siam sakani atia Lok Sabha in than lo om tura Congress Party in buat sai na chu centrala BJP sarkar du thu samang takin na sa taka ti khailakani ti asoibok Directorate of Health Auditorium Health and Family Welfare Department nuaya Mizoram Health System Strengthening Project MHSSP buat sai inron khom voi ni na Nimin Khan buat sai ania amhinga damna kol eng vua ani inron khom na hian MHSSP how to ta chuan he project thil tum jinga langsar zual chu van tlang hrisel na lam en kol na tu ruang am thajok te a hun taka en kol na pe thei tura in ruam man na te Health Insurance Scheme le thok tu lam ti phui suite ani tian soya mi puite hena nan na in kai chhon theilo chi langsar zual chungchang zirtirna warjok kalpuite mi pui hrisel na thajok aum theina atana van tlang theina man tangkai te po an ngai poimo thu an soeni he huna hian National Health Mission ho tu te District Rang Health Department IOT MHSSP tho pui pol IOT lai chakma le bru nam IOT Mizoram University IOT le the World Bank team member te antel ani Northeast Olympic Games khelmeka Mizoram chuan nizan thlengkhan medal somli pasari anlato Nizan Khan wrestling huanga gold medal panhi silver medal pakhat le bronze medal pathum alak belle ani Nimin tlai Khan Mizoram hian mi pa volleyball in elna huanga Manipur chu sithum faya hnein gold medal anlo hlo chuak to bok voin hian in el chun zom le ani dona mi pa football final a Mizoram le Manipur anin khelanga mi pa basketball final a Mizoram anin London bok ani Northeast Games a hian state rang jinga mahruai mek tu chu Manipur ania medal somsari pariat anlatoa an hnuai hian athleng tu Nagaland Assam le Mizoram ten an dot ani chanchin thar hi kaswani aizola tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi hena Bhutan ram civil mi te choimona sangber order of the drug gial po chu Bhutan lal jikmi kesar namial wangchuk chuan Nimin Khan ahlan choimona hlan ani chu Narendra Modi chuan atan ni ro pui tak ani thosoya eng choimona po hi ahluem em vaka ma se ramdang choimona handol nol mai hi chuan chumi te ram pani chuan kongdik anzo ani tia puang zarani Prime Minister chuan atia chu choimoina chu ama mi mal hlotlin na ani lova India mi pui vai bel chesa somli te choimoina ani atia India mi pui zongjong ai o in choimoina chu apoma India mi pui te ai o bokin lom thu asoyani atibok Bhutan ramin Prime Minister hena choimoina an hlanang hi an rammi ni lo an hlan voi khatna ani zule akai noya dan siam chungchanga thu buai Legal Policy Case chungchangaman Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chu Delhi Court chuan March ni somni pariat thleng Enforcement Directorate ED kuta omri turin ati Nizan masa Khan Delhi Chief Minister chu Central Probe Agency chuan anmana Nimin Khan Ross Avenue Courts a Special CBI Judge Kaveri Bawaja chuan he thupe khia chu ani Enforcement Directorate chuan Arvind Kejriwal chu ni som chung kol andila Kejriwal chu Delhi legal policy skama akhai pa berani antia ED chuan tuna legal policy nu dole chungchanga hian
Kejriwal chu chiang takin ain rolani antibok idi lamin kota an hruailaya chanchin bumi te zona changin AAP hruai tu Arvind Kejriwal chuan bang pheda tangpoin ramtana tho chhun zom zel don ti asoya manani nu khan Aam Aadmi Party lampoin Arvind Kejriwal chu Delhi Chief Minister ani chhun zom zel don ani antia Enforcement Department chu Central Ro Relai BJP politics man ruam mai ani antibok United States in apudlu civil mi te ven himna turle Palestinian tana tanpuina pek ani thede tura Gaza in ka hairod na chu United Nations Security Council a vote lagna Russia le China in an veto mangin andodal member sompanga omna UN Security Council a hian vote lagna in ka haidu sompakhat an oma member pathumin andodala aeng lamma vote lalo member pakhat a omani Nimin Khan US Secretary of State Antony Blinken chuan Tel Aviv a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu amua heta hedin ka hai turin arot pui ani hemi ma hian European Union chuan Israel e Hamas indomek in ka hai chu lo rot to boka United Nations Secretary General Antonio Guterres apo Brussels sa zenin European ramhruai tu te chu in ka hai nor turin alo muto bok ani chanchin tharpuan ti to main chanchin tlang pui Governor Dr. Haribabu Gambampati and Nimin Khan Raj Bhavan Darbar Hall Bihar Diwas Aman Pui Mizoram Lok Sabha in Thanlo Tura in Buas Sainangor Takakal Pui ani Prime Minister Narendra Modi and Hena Bhutan Ram Civil Meet Choy Moina Sang Berlan ani UN Security Council Gaza in ka hairo na chu Russia le China in anveto mga andaw dala wangin atlol chu tizong chu chanchin thar kan puan thei chu ani